Prvi, Machu Picchu je jedno od svetskih čuda koje se nalazi u Peruu, izgrađeno oko 1450. godine nove ere. Drugi, nalazi se u regionu Cusco u Peruu, oko 80 km severozapadno od Cusca. Treći, sagrađena je kao kraljevsko imanje za cara Inka Pačakutija 1438-1472. Četvrti 1532. godine, nakon što su Španci osvojili carstvo Inka, Machu Picchu je napušten. Peti, iako lokalno poznato, spoljnom svetu nije bilo poznato sve do 1911. Šesti, postoje 3 različite zone, poljoprivredna zona, stambena zona i sveta zona. Sedmi, Machu Picchu je 2007. godine proglašen za jedno od novih 7 čuda. Osmi, zgrade u Machu Picchu izgrađene su bez upotrebe točkova ili teretnih životinja. Deveti, takođe je jedan od najposećenijih sa preko 1,2 miliona posetilaca u 2017. godini. Deseti, lokalitet se nalazi na 2430 metara nadmorske visine na planinskoj reci Urubamba u Peruu.